Dobrodošli na prvi dan Good Game-a Zagreb 2024. godine. Kakav sprej! Oj! Drugi moment, treći Pečo. Pečo je zapečatio. Ok, bome neće ići po treći. Zagrebe, dobro jutro, Velesam, dobro jutro, nadam se da ste spremni. Da, i sad evo ih na sajtu, a on ju 2 kila Peć, još jedan Richard na trenutak, tračak nade, ali Peć ovdje, prvi kill također ne može nade. Dvojica ne može Fjuski, sad moraju biti brzi, ovo je sad samo WT situation, ali moraju provjeriti apsolutno svoj bit bolji u ovim gunfightama, sam bilo dobro za jedan, ali NTV će vratiti za 2 kila kroz Galil, 8-8. U MP-u rukama Nix ovdje nalazi 2. Za sad jako dobra obrana, Curiša isto tako tvrdi, još jedan tironi na svega 40 HP-a, MP9 ga mora spojiti par komada, bome i bude tvrdi 3 kila u ovoj rundi. Fantastične ekipe, Ensoft iz upper bracketa, Kombis, kakav lower bracket run, napokon ta zadnja stepenica za samo finale i jednostavno, iskreno, jedva čekam. Jeste li spremni? Devon, ključan kill ovdje sa mida, flasha nazad, nisu pazili kad je najviše trebalo. Dynamite Devon i to je kraj! Ensoft su pobjednici Good Game Zagreba 2024. Reverse sweep nad velikim divom kao što je Kombis.